chini borok ni bisingo kaisa trend tabok nukjagui tongo youth ni bisingo kok sitra sawi kok sitra belai kok sitra use khai nai keuno roast khlayo videos namo good nung video khlai mano nung ahke income source obo khlayo roast khlayani ren khati prasarok ang to wansong mani asuk ongya khuna tak bhnai but roast rok khlai mano but asuk limitless kok sitra jeni kono limits gre ar youth ni bisingo maybe tini nung omono belai na enjoy khlai nai maybe nung omorok no kaham no wan sogi nai nono je srai rok nai tongo follow khlai bro bo srungri tongo onek kok mania kok sitra mania bo khana ka hinke omono repeat khai sasawi nai srungri tongo hinke in future nini family ongla nung single no tongbai thanai om haitoya nini bo salsa family ongnai nung bo salsa bufa ba buma ongnai that time nini bo sa nini of videos rok no nai tam srungnai nono nai je boro rok srungkha je jrai rok srungkha borok bo same khainai nono nai srungkha ange kok sitra sawi na borok bo video khlainai ange nini bo sa bo omorok no nai ni srungnai ang I kok sanani ungklogo reason hinke amono je nung gom ni kheto gom kai khado gom kai khanke oro mai ase galak khaya da mai sliman galak ble gom busli ne mannai hinke nung society no shi dirty abusive words rakha asuk hamya content rakha hinke in future nini je next generation tongo brok bu omo high abusive society no mannai abusive videos no content no nai abusive obo nong nai hinke nung society no jamo rakha amono nung phiro goi mannai always try khlai di society no kaham ranani because nung jokhon kaham kichuro in return kisapana kaham nini oro sok payo ang believe khlayo ang kisa kaham rakha hinke ne kabangma kaham ani bus oro sok pai nai Dopha no hamjaga hne kotor lecture rakhyong ya sayani ba je tiprasa kaisa sentiment tui nai thungai payo kok sawi payo ani borok ni bagai mahai onek kichu saw kintu ang je think khlaida ang society no tamor rakha ang keu no question khlaiani sekang nije no question mark khlaine ang society no tamor rakha omo onek kotor nung society no dirty think ruinai kok sitra phurungui nai srai rong no kok sitra samani phurungui nung imo hinmia je ang ti prasa angani society ni bai samang khlai tongo nung society no dirty klanchi samang khlai tongo omo je content creator tongo je nijano ekdom high class level ni youtuber fano facebooker fano tho ba je kono social media platform no je use khlai tongo asuk kok sitra sawi nai asasa wansok di je nurok srai rong no tamo roi tong tini chrai rok je tong yade brong bisinga asuk khen josh tong jazba tong omo wrong dike thangya tui always omo si try khlai dai ani noro followers tong ni noro nang kaham content create khaima nangge please imo hai content khlai di je o shirung thai tonai revolution hai nong ya do oboni bagaibo luha tapimani pore sona ongo gold ongo amti haina ma tapio amti haina ma shrunga hinge nang keuno kaham dana thangka hinge sekang nije kaham ma ongo sekang nije kaham ma shrunga nije ni society no nije ni Dopha no kubui hamjaga hinge ni as usual norok jotto no comment khlayo kor chao je Dopha hani chao Dopha ni asuk hamjaga hinge nije ni Dopha ni je upcoming generation tongo bono chaya ta phurungdi bono motivate khlai di buskango ago goi thanani kaham surungoi jate next generation rok gentle phaitu jate next generation rok shithu respect ni maine tama sanskar kunu jaiti gusti kunu jaga kari hinke sanskar kari hinke komona lama kalayomi thango borok ni bisingo sanskar tonani nango omo phurungdi आशा खालायो आं तामर सानानै नायनो बुजि मान खोना हानाय दिनैनि बागै आसोगनो गुड नाइट